Ratu Sang Yang Widi, Betara Betari Sinamian, Suryanin Sikian Titiang, Aji, Ampur yang Sikian Titiang, Wau di tiang memanah, sangkanin di tiang alpaka purun ringlingi haji, wastu bayo nih benin di tiang kadi mangkin haji. Dan beli apa lajak beli gangsar, Udidian lantas kampe dulu, yang bijak kadang gumine sing tawa. Jadi ada pancoran, ada pelaku, ini nungelang sing tawa. Sidon dari banang gehang lesune paling melah dini malu lakar mesanakan Paman Kiul. Nah nejani ada bawas ida beli agung gelah apa ngegelah mu sucian kemo kaudiana rek panjeruan gelah makejama sepada nabda bang upekara di puri nejani apang presiden yang cai nyerengan gelah kemo ke taman yang ditiang ini keluarga penuh koreo itu yang ditiang dari semargo dan jalan lautan. Subane gelah rau dini diudiano nang tegarang cain lekteka nejani sedang melah dino purnama maka jangpungan gelah sumpah pada kembang mula patutnya masih gelah lakar mesucian mau bersih-bersih nah nejani jika sabun api sekali dikayun rakan paling muto korewo anak presiden ratu baku naris mesucian paling muto korewo dumadaknya ada sih ide sanyang pramawisesa nah jani reh gelah rakar nglugah busana. Cai nama mawak muani sing dadi nyirengan gelah dini. Kemo lautan di candi bentare gelah kemil. Banyak-banyak lagi sing parang sampun sami. Uming ring wedan kekertan. Jaga sampun iku sandok niki moten. Kedaman larang tandingan. Apa melah nyen cai ngemit gelah? Kesiapan nanti yang mau kemit makain kalau mau coba reward dulu paman Kiul sekarang main malu pakai gelah bukan api Riki paman Kiul ini sebuah gelah madan kokodan gede pesan nih bakin angan gelah dini diudiano tegarang cai masih ngenahan ken tadi ukuran cai ngemit gelah kantos mainnya ada anak bani pulas di taman gelah tidur di sampingan telagan gelah tonennya gelah man mesiram Kiul ring di jauh dan jano berwenten burun meriki ngeranjing ke tengah ke taman larang kalian bijian kemelautan cai natasannya sejatene
kira cuma sepunapui aduk titi yang mangkin yang kemana aduk titi yang waktu udah jatuh turun di mriki. Gelah sing kepikayon masih ban gelah. Nah nejani. Yani ragogan yani ni aja dadu sinah sing pragat. Kumaha otang tangkelangi paman ngurah bayar. Apang presiden yang tangkel kene gelah dini. Jangan balik. Putih, lek putih. Weh ngujang budoh pahit si beno tangkil ke taman ngai salah. Paman ngurah bayar. Nak saja nyen sangkaning gelah ngutus parakan pamane. Apang presiden tangkel main diana paman. Menapi wenten awanan wenten wacana. Wikan di daerah ko minap di tiang pacang ngelurug awig jagat duwene ten sido di tiang patut dados ke taman. Sejak kepenyen paman. Tunggu tadi tumen jani. Ada jangkut di tani mai pulas kau dianan gelah. Risa sukat nyirengan gelah. Nyirengan lenya hidup liagung senyada tanya-tanya gelah tani mai ngeranjing kau dianan. Sejani gelah nyuk surahan kene paman. Terus sira wenten jat mau ngeranjing. Ini di sampingan telagan gelah. Tegarin paman lektakan. Inge yang sapunika titiang matur sisip ring Cukuri Dewa. Waluyanipun titiang lang duwe ring puri teleman makemit. Awanan sida kantos wenten jat mengeranjing ke taman sahipun pulas nenten titiang uning. Nawagang titiang nunas pengampura ring Cukuri Dewa. Ledang ngepuriang rien bengayang titiang netes nake nenipun. Jadi paman meragam. Inge. Yol, Titi yang mesti. amun to tugas bebaos bener kencai. Tunen makemit pangdo ada kanti menuso mecelep ke taman. Liwat turmane kanti pulas. Sing sido tawang ci apo ken kemit ci dini. Nawa ke titi yang mesti batin. Tahu titi yang makemit dari koreng jani bendara kemit. Tidak bagus istri jagi mau sucian. Nendal wendan siro. Panggil titi yang lintang. Yang campur wendan jat menglintang dan weh titi yang. Oh kena cipang di harapan matan ci mentas maro not ci ya. Jadi sapuniko. Nah. Ci nakonen ya mau. Ini mau li dijo. Hah? Amit titi yang nabur. Tunen metakon kan sing andal iban ci. Kalau mesti kita kena. Ih, Ya. ngede nang petang yo. Jelemo cai. Mirip ko cai sing nawang unduk macelap ke taman. Apa cai jelemo madidup nyelap ngalih ambah. Ngalih sesupatan mai karambah pilih. Hah? Awak kan dia. Kengken. Ada sekali nak alik Bang Gusti. Dipun nak pulas Bang Gusti akeh mau picoba tan nengil dipun. Ndak enak. Oi, jelema makan uli dini. Sing tadi dini. Benar cara atur cine makeling bener. Ngajak menuso pulas ngurdo kengken je cara ngajak ubuan. Kewah ye mulu resep ken bebaos bener. Ye ngajakin ubuan kayu tungkat pecut ne keto je bang. Maro ye bisa resep ken wangsit arse kayun bener. Cicing, bangun cai, bangun. Mengkengken, nang kedatang iwa sang matan si melang, not si adane bener ngadak di harapan si dia kena. Sampun. Panggih ya. Punapi niki. Ijeng siwe. Apon bener nawang si bakal pancen rio, mare dirasa leliak si nenton sun pulas leblok. Apon elenan inrian kini subontan patok buku wirasa leliak matan si ngedak awanan si sida ngelot bener. Cijeng sakit. Awak dia Gusti. Oh, kengke. Dan sakit, bok na jamak dan sakit.
Awak kan titiang nunas ri Bang Gusti. Menapa apa kal takon? Bet Bang Gusti wenten anak nyama amunike. Sekadi Bang Gusti melaksano nyama bok nanike ten sakit titiang nunas. Titiang Tumen ci banding liwat kang isin basang kini sing kerakso benci awanan mai bener petempilen ci maka cihne meluap kebisan kini mai ci metimpilang sikut kengken ci nunasan yen berade rambut bener ada nak nyamak ci nako nang rasan sakit nyamak ten sakit tiang nang badingang bener malu atur petakon ci ken bener apa nabi yen berade bener mangamah ci nasi doang piring sate akarang lawar atanding betok pasang dia. Tinggal. Ring di Jawa entan. Bisa jinuna sang ring di Jawa entan sekonde nama ci pican bener. Kutiang ci nyikot rasan betok tuara betok pasang cine. Patok kena atur cine. Yen konden ada nak nyamak rambut bener kutiang bener nuturang amun apa rasan sakit nyen ci karena garang ni papak ni banjir awak kan ini yang Gusti dia Bang Gusti sale ke lawak dia buku di dia dan buron Bang Gusti di jangan nanti lebih dia kadok dia apang wirasan kena ci mula kasar mula jelek malah bikin bener memunyi sing sida ben si bener merasa bener ni ciceng sing karuan penangkan dia tekemai liu bang bener peje cai banyak tatadan ni patut sayangan bener lebih patut iman nuna pican bener ni tampi yani nak ciceng Engke, keuangan si Beng, keuangan. Udah cuma ibu buta. Yen to je takon nang bener jani ken kai. Amun apa rasang sakit ki. Woseng. Tuh. Galang cunguh dah. Woseng buat woseng. Nang bener matakon ken kai menuso we. Pangdo nyen bener bakat liwatan. Nabuh liwatan melaksana kapenang dewek ini awanan presiden bahni cipulas dini jenang merasa jai dikena nunya mau beraya kadang sanak kula wargan si ngelah tamanen nih nenten nenten mula sing tawang hilang nih tenuning man tidak yen keto sing anak ya artine kena hang ngelah inggih nah jenang cai suboman matur yen mora nagih nyilih nunas gelah anake duwe anake awanane lah kena ci ngangon tongos pulat kengken je cara ngangon pegelahan ci man naler nenten man pusangkal kangwang ci kita ci nah kengken kena ci jatene sapuniki riyantukan sedawek titiange mriki nenten wenten sira-sira sane kantenang titiang mekenah iki awenan prade titiang memanah pacang nunas utawi nyelang ring sira men titiang matur bene dugaan mare dekat cidini suba ada nyak kena cikar nunas nakeh gelah anake wires wong neng lang sing ado kita landas inggih nyen taken men inggih kita landas punika awanan wiyakti titiang duaning ten sida nanggahang lesun titiang kiap titiang awanan titiang pulas kadi wau dua mula medulo pengelokikan kena jiwe nang bener metakon kenci yen perade layak pasang kini not ci pisago delo dumah ci subuh suwut nyakan nyak ci kepisago makito ngidih nasi suwong lantas tapatang cai
cara pedan cimara kebatok bon kenyal caine jani kebatok bon layak pasang ci sing sido bon cinana so amah ci nasi gelah bisa ke telur rumah cine teko lantas nengelah kang umah metakon ya teken cai wayan yang kita hidup na ci paling wayan sangka lama ci nasi gelah belinya dini gelah ci daleh pesawat kudiang beli pele jelat suung ang juga cang mau kita ngide jauh mau kita nage kan suung dini nyen tage kita abot ci naleh ke daleh an pematung boyo wenten manah titiang sapunika yen kena ci sing ada bener sing sida ban nyiwasen kena ci ne ada di basang ci ne aksen bener bikas ci ne sekala ne buktiang bener nang ci ngena yen cai nyemak barang gelah timpal sing saho moran tawang ci cicet memane kanang cicet Kengken apa ben kartagya agen si tage ciken bener Sampun sahaso kalau Gusti nyacak jan mun iki. menien caraan ci kengken bener ne Padahal jan mun iki terledak kamane iki kayak pitayune. Belum cek nake nang ipun man. Pakai napi wetipun bendan ipun iki. Yal! Ya. Tuang sing suwut ci metempilang sikut ken bener kengken ien berade jelemo mecelap ke taman tur maning matiang beno dini do uning ayang ci ngeletahin gumi ngeletahin taman puri Kakek lumur kakek napi pun. bener dunian ci medakon Patut nah kedo jenengne pemenah ci bangdo bakat tungkasin bener weh wayan bagus di jauh mah ci wayan makan cai pemesun cinyak marap kediwangan memen wayane lo dadong wayane lo masih di kaki mula cangi. Aduh, lo. man Lo kan lo. ne kengken kena cipang benot nakonang kenya hei ciceng mula saking wedu ko uli kena cine uli kene uli sile benci ngedengang sing demen kena ciken bener sebalan keuangan mula bener mayang-mayang ciceng kayang cai mula ngalih ambah ngalih angko makita nunas bijak Halo bapak ni mo. Dan edan, komat temu Gusti. Hei, nang kena hang pajalan si jadi nak. Bener sing bani ngadanin si plek nyen cai merasa dikena. Benar kena hang si pajalan kiri awan hang si bani mai. Yang bener medakon yen kita undok tekan si mai kengken. Benar kena hang si ban si pembeli. ngawakang Bawa kan kengken. iwang minap pemarken titiang Iwang Mina. Iwang Mina. ay Oh, iyan Iwang Mina. Patut dalam Mina saya nggak tahu. Mina Iwang, Mina patut kita benaran sih. iwang titiang iwang Sekon dah dikenahan si pelih pejalan sih. Man wireh merasa ciken pejalan si pelih teko main tidak si jani kengken. duaning sapunika titiang ngelungsur mang neledang ngaksamo yang kaiwangan sikian titiang Halo Panji, nyelak si malu ngae pelih. Yang subuh ngelah bener kepelingan, sen ada jalanan, ada daleh, nyap sapang nunas pengampuro, ide pelih. Nah, bisa bener nulat si kutene nyuang si ken bener. Bener nyakak ngelui ban si dini jadi nah. Yang cai tersalah tampi menjahan, abo ben acepok pino, meh peng domas, peng sepo, bener bisa melaku pelih kang ide pengampuro kenipan. Panang iban si janina. Ne
pelakon bener kan cai pangada jalanan bener ngide pelek hei amat tamah je Tapi pantat si kancut bener gisen je aduh isang. apa Ya, jeneng nagih carukang cara siapa agangan iban je anto sana kalau pelot benci natakan apa penekan laksanaan bener je nih Ken, ne dumane jeneng ini lebihan kitang ci bakat sing bang tanggok ang bener sangat iban ci hei yen sing misi amon ku menyat kayun bener maka pesilih panen ci mecelap mai mula sing suka kayun bener nu ada cagerang cikal nanggok kami banci Ampura di dia. benjahan cai coba ngai peleh ada dale cinunas pengampura bener boleh man ngai ne jelek ken cai bang bener payu melaku peleh ken banci cice Yol sedang melah kau cai mati ingat bener ibuan jiko ne manangkil ngejeroang kendane Gusti Biang Raben bener-bener sing dijero deng melah beli-beli puniki wenten parakan beli pun kiol boleh tangkil beli kocap mekar sewot pesak ipun ngaturang ngot pesak kalih bodak kita bane ci ngaturang ngot pesak kejeroan lah ne aman kena cito kalau rayonan bener tanya lah punika. Nah, Gusti Biang di tiang ikin. man Yul, nang ada WhatsApp doang bodak ya kan. Sekarang ini napi, sekarang mau nyekap. Apa saya mau ambil kerabat kan? Karena dia WhatsApp. Ampun aturnya, ngacu jam. Ada kali dinang mereka di tiang akibat hari. man kaden si bener ngamah tuh bener lah ketanggu kebanin kena cikin bener dia ci salah tampi nah Pun api makin. ya dia aston juga nubarak cai king sana kan raman ci loh muani kar kali na bangko donyen cai salah tampi Makin. ah Kalau Gusti pun api kayak nama Gusti lagi dia. Dan kemana ada dia? mula kar bareng yang bener pangsa pisan meragatan ibanci mati cai Jadi memecah. Kayak kalau Gusti lagi dia, jadi padam Gusti tiang dah. bener mula uli cai mang bener jalaran Di tiang dan dia takut padam. Ada tu memecah kalau Gusti lagi di tiang miring. Kemon tambun di tiang, kemon cingak. Banyak-banyak hari ini yang jeruk parang ngikut cingak. Done patut iwasen bener ngawinang bener likat karena nampah iban cine. Patut. ini patut tolek bener Yang di tiang, padam bang Gusti. Di tiang mendewek tanah ni dan maji di kuda. mulai yang likat bener kan nampah ibanci Mengapa bang Gusti ringgit bang Gusti? Tanya pangan di tiang. Banyak bikin. Kau cingak itu sekarang saya. bener-bener berpati agung kan nampah sih orang belikat boleh bener kan yang tudingan sih patut lihat kan bener hah Tapi minat. Mang, Kami pun apa punya makanan dia bener awasan itu orang patut Tinggal jadi kami tiang. man Niko male. riwa sih no cai
Apa cinan kagan bener yang subuh medalu di duong ya nih. Tan kawenang anjen muat yang sing man nyuluk salangan si malu. Inggih. Kemana sampun antuk titiang? Kekerna ban si kalben jahan. Jane gen sing lebihan benaki japan sinuman ngedatang mata. Man kengke. Sakewanten wenten pengelungsur titiang. Sedereng titiang padam. Manado pinunas ya. Ijen titiang kalah. Mangde boleh titiang pacang nunas mepamit. Ring kawetan titiang. Nah. Cai mekar di kene awanan. Palone patut cai nam pedang. Nah lautang. Apa pada dewatan si patut undang sih ya. Oh ya kadang Ainge Ratu Sang Yang Widiwasa Betara-betari sinamian Minab sampun Karman titiang mangkin pacang emasin padam Titiang ngelungsur Ijenin titiang genah Manut ring parilaksanaan titiang Kangen nih tiang ring jerone, yang di tiang pas banget matur, di tiang padang, mangkin lurus, dona padang, nasi jang, ragone duma. Aduh, ledang jerone, ngijian di tiang kati, tirto sat maka pengentas, pengeruak di tiang pacang ngungsi sunio merto, inggih suk semangka. Padam jerone mangkin. Ingat jing apa? Tirto pengentas perlino abaan sih pada. Nah, yul, lautang kayang ibahan si kedesan pang cepok si praga atau. Yang becet, aduh, karena gusti pati bulung-bulung. Oh, yang ini padam jerone di tiang jadi ngiring jerone. Mohon di tiang mana boleh nasi jauh. Aduh, benar. Hidup di tiang mangkin boleh jebot di tiang padam. Patut di tiang di tiang padam. Mana becet di tiang boleh kena tiang di nentan. Sino yang tandingin dari dia, pejuang yang tongos nih. Aduh, benar. Weh macam-macam adi mai ji makates ugok bener nasi deh. Di tiang nasi jauh. Aduh, mana selamat di tiang. Selamat pagi, selamat sore. Gerakan. Karen, jambut. Kira kepada manusia, pada mau bunuh. Mula cai satya makita metoh wirang ken menusone cai karangon bener selasa rangon bener titi cai kal pragadang bener paling malu Apa ben kartunas jika lahir? Dia nggak jenunas, napi yang ampun. Kedok kalau mau putih jadi madam di tiang. Kado aku dia lunas dia deh. Di tiang Kena cikan mendarah malu. dan di tiang mau hidup. Mengkengke, raga, kau cai saya ke? Inggih. Sampun puput polah palih di tiang. Nah kuanten. Yen prade pemargin di tiang puniki pinaka iwang maka jalaran di tiang padam yuk disangkaning manah las sarya di tiang pacang ngaturang sikian di tiang nah kuanten sedereng di tiang padam penglungsu di tiang mangne ledang rauh angkat puniki ring reraman di tiang sane megenah Man, di jauh mah raraman cipang belah ban bener kedang gatel ban cipragak metampak ini. iri kering tianyar
Dianyar kau di Bali. Patut Bener aturan si kemau. inggih. Mula saking jahil jadek kena ini. Kayang bangken gini nitah bener. Gini nak. Sekonden si mulih akman si kena si kesuargan apa nemu kawa. Si nggak hangat man si mulih ngau hang ketianya kena si nulus angkulkul. Dauhin kerama banyak jadian sini orkain benunuk si mati supaya cielah saya ada santulan si mare kemo patut melesat akman sini anto sana pemahan kalau tiga bakal